Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku bre muqdarı ke salam rezu hürmet jibonave. Ez îro jwara çend kelime bahsa huzurê bikim. Her insanekî, her mirovekî, her şexsekî, her malbatekî dixwaze hayateka bi huzur, aram, sukun, sakin û mutmeîn buya wê bê arîşe û problem an jî kêm arîşe û problemê wan hebe pirsgirêkê wan hebe bijî. Ji bo xatirê ku tu huzurê bivîne divê tu vê sohbetanê baş guhdarî bike û bide guhdarîkirinê. Ji bo her kesî ev derbas dibe. Gava hûn guhdarî bike hûnê bivîne em çiqa tiştê xwedayî, tiştê rast û durist, her wisa tiştê elmî behs dikin û çiqas fayda van sohbeta ji însana re heye di warê manewî da her wisa di warê maddî da dunyewî da. Ji bo ku xatirê ku însan bi huzur, aramî, sukûneta bijî, bi sukûnet bijî, dibêje di vücuda însan da du ezay canê însan divê têr be. Gava her du ezay canê însan birçî be, însan huzurê nabîne. Yek, divê mîda me re têr be. Ji bo ku vücuda me ra bi rêk û pê kar bike, cismê me ra bi rêk û pê kar bike, bi hêz, bi quwet, tiştê ji çav û serî û guh û mejû niga tê xwestin, divê mîda te têr be. Ji bo ku mîda te têr be, divê tiştê ku mîdê têr dike tu bixwe. Yani tu nikare her kevir û xwelî û axîr têke mîda xwe. Wê şaxê evana ne tiştê ku mîdê têr dike. Divê tu wan jî dike mîda xwe, tu bi kevra jî kar bixwe, tu dikar axê jî bixwe, tu dikar tiştê giha pûşê beredayî jî bixwe, lê vana mîde têr nabe. Ji bo ku mîde têr be, ew tiştê ku Xwedê ji erdê derxistî, nimetê Xwedê ji erdê derxistî, genim, ce, lazût, meyve, serzewat, av, vana tiştê ku Xwedê Teala ji erdê derxistî, nimetê Xwedê Tealayê tenê mîde vana têr dibe. Gava te vana xwar mîde xwe te tiştê ku li gora pêwîstiya vücuda însan bi vîtamîn heye, bi rêk û pêk te xwar, te vücuda xwe wisa eliman, wê şaxê mîda te têr dibe, dema mîda meriva têr bû, merov hişar dibe, merov şidyaye, merov bihêze, bi quwete, hişê mera serê merayê, merov melûl nine, merov westayî nine, merov yani qers û lawaz nine, karê ku ji me re tê merov dike. Ji bo xatirê ku vücuda me ra bi rêk û pêk kar bike, divê mîda te têr be. Ji bo ku tu zewq û lezzetê ji mîdê bistîne, ji bo ku tu zewq û lezzetê û faydê ji wan tiştê ku te mîda xwe pê têr kirî tu ji wê bistîne, divê vücuda te saxlem be. Gava di vücuda me re da nexweşî hebe, zar hebe, êş û azar hebe, ew tiştê ku merov jê dixwe, merov jê îstîfade nake, yani ji kêmî îstîfade dike, an jî merov kêf û zewqa ku me ra dixwast mû jê nabîne. Divê vücuda te saxlem be, bu vücuda saxlem ancak tu dikare lezzet û zewq û tamê tiştê ku te xwarî tu bistîne. Eva tişteka tebîî ye, tişteka xwedayî ye û her însan divê wiha be û wiha dewam bike. Başî gava evha bi rêk û pêk te kir, vî şekla te xwar vücuda te hat ser hemdê xwe û te karê xwe kir, tu bi huzur dibe, naxir. Eva têrê nake. Ji bo ku vücuda te, cismê te, mejûyê te tu merevekî bi huzurê bibîne, divê ruhê te jî têr be. Ruhê te têr be. Çawa mîde divê têr be ji tiştê ku pêdiviya mîdê pê heye. Tu mîdê pê têr bike, tu jê îstîfade dike. Her wisa dibêje tu ruhê xwe bi tiştê ku ruh têr dike, divê tu wî têr bike. Ruh mexluqê Xwedê Tealayê di vücuda me da ye. Ana tu behsa nexweşiyê din bike, belkî bi hezara cild kitêba tê nivîsandinê, emaliyet û em bê nexweşiya ku cikî ku nêrek derdikev û tiştî berşeva tê dîtinê, lê li ser ruhiyeta însana kitêb pir tune. Dewra ruh tişteka nediyar, nedîtî, naydîtinê. Xwedê Teala ji pêxembera dibe ya Resûlê min. Yahudî ji te pirsa ruh dike. Vê mahiyeta ruh çi? Dikar derheqê ruh te zanînê bidime, ji wan re bibêje
در حق روح دا زیده علم جمره ناتی دانی ام نکر در حق روح دا زیده قصه بکن خودی تعالی چا بحثا روح کرم او قصه بحث کر لیجبو خاطر که روح تا آرام به حضور و سکونت ببینه که بده وجوده تا جسمتا که جسمتا ججوی حضوری ببینه دوید تو جسم روحی خواه دو گورا که خواهده گوتی تو وی تیر بکن او چیه؟ ذکر خود تعالی بیر آنین خود تعالی تن روحی مرا تیر دکن چوان میده تو خالیه بخو کبر بخو تو دارا بخو برا بخو تشش عدد در کف چای رو چیمنه ام بی گهای بفایده تو بخو ام بی هر تره تا نخواش دخون هر تره مالا مرا ویران دکه گاوت در روحیت خواه به ذکر خوده نه به قانون و نظام و سیستم بشری دنینه گاوت خواست تطمیم بکن تو تیر نکن تو مالاوی خراب دکن دوید تو روحی خواه به ذکر خوده تعالی ذکر چیه؟ تیر بکن ذکر خوده تعالی چیه؟ نه او ذکری که صوفی و حاجی و طریقت سری خود حاجی نه بس او ذکری نکر بری الله اکبر جی ذکر سبحان الله جی ذکر استغفر الله جی ذکر لی ذکر خود تعالی او کو دین خود تعالی تدخوینه هند و فهم دکه سر حیات و تطبیق دکه اول ذکر خود تعالی تشتی که تفهم تفهم نکر او تر سر حیات و تطبیق نکر و زیاده فایده نداده خود تعالی در سوره رعد آیت 28 دا بعض که دوی الذی بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا او کسی که ایمان آنیاتنه باوریان هنه ایمان آنیاتنه و تطمئن قلوبهم بذکر الله دوی قلب وان به ذکر خود تعالی مطمئن دوی آرامی دوینه حضور دوینه آرام دوی حضور دوینه الا دوی شرب بذکر الله تطمئن القلوب بالذکر خود تعالی قلب انسان مطمئن دوی تیر دوی سکونت دوینه حضور دوینه یعنی دل انسان جبو کو دل ترحت به جبو کو دل سترفا اگر نبه جبو کو پسیکولوژیت خراب نبه جبو کو تو نظام تو چرگل تا قلق چه نبه شوک نبه ده مسئله انده ده قوم آدنا بلا مصیبت انده دوی تو ذکر خود تعالی باش بزانه به هین بور لسر حد خود تطبیق بکه چوا میده که با تیر ببو وجوده که بیش و علم و آزار جه استفاده دوینه که با تذکر خود زانی بو دوی جبو کو تو ذکر خود تعالی استفاده ببینه حضوری ببینه و قلبت مطمئن بوه دوی عقیده که تا ساغلم و ریکو پیک هبه اسکاله وجودا روح عقیده که ساغلمه چوا وجوده که ساغلم جه تشتی که مده تیر دکه جه استفاده دوینه حضور دوینه طعم و لذت دوینه هر وسا جبو که روحی تا استفاده بکه ذکر خود تعالی دوی عقیده که تا ساغلم راست و درست آنکه خود تعالی چا خودی گوتی و صاحبه مثلا تو کسی که بی پروبلم تونه تو کسی که بی آریشه تونه هر مروه که هر شخصی که هر برباتی که گوره خواه پروبلم آریشه و پرسکری گوان هنه لیگه و عقیده که تا ساغلم هبه تو قنجو باش تزان تو چا وی پروبلمی را وی پرسکری که آریشه را معاملتک مصیبتک بلا مصیبتک سری من دورده که ماسیمه چیه مچکر منی چه بکره چه جهزا مداره از چه نگارم برگیری لی بگرم از چه نگارم پیشی لی بگرم چه من نگار پیشی لی بگرم تا بقومیه که تو ویا نزانه به تو شوک دوه قلق دوه روحیتا تا مجویتا تبلهف دوه و تخریباتا که مزن دو روحیتا تا چه دوه لیگه تو بزانه به عقیده که تا سغلم ها اوا بلا مصیبت ها سری من دورده که ماسی منه لگوره عقیده خواه سغلم که ماسی منه شاشی منه اگر بلاک هاتی سری من محقق جی کماسی من جی کار و عمل من می کماسی کریک آدو دا از چاوا خاراسو درست بکم از چاوا توبه بکم لخواده خواه بزورم آسسیا تشتی قواتی سری من کج حسو قواتا مدر به از نکارم پیشکریه لی بگرم از خواد سپیرم خواده تعالی توکل خودم خواده تعالی و جاره کدل ما شاشا دازورم وی شاقی مرو دکاره وی پرسکری که مینیمیزه بکه پچوک بکه پر بره کو پیک برا معامله بکه او وسا مروف جه کم زرار دوینه جبر وی گلی مسلمانا گوات دو خوازه به حضور به آرام به سکونت که هبد مالاتا دا دوید تو
میدات چوا بتشتی قنج و خوش تیر دکه روحی تجی به ذکر خودت تعالی تو دین خودت بزبر توبه بکه ور بعد ذکر خودت تعالی و تطبیق بکه تو حضوری ببینه انسان گله کنن محافظه کارن عقیده که اونا سالم تونه دیگر کو هنگ لمجو عبادتی خوی نورمالش دکن دیسا حضور و آرامی نابنه لورا عقیده وان نساغلم گلی برای من گلی خوشکی من گلی مسلمانان گلی حوالی من گلی هوگری من تشتی از دویجم هم خدایی هم علمی هم زانستی هم عقلی هم منطقی هم فلسفی لدینی خواه بزبرم از گونه مباته دلی مبات شوته اد خوازم هم هون ویدونه هم به حضور به راش و حضور خود تعالی جوات دین خود تطبیق کرد توش هولو ام به خوف و ترسا جهنم و عذاب جهنم و غیر جهنم با آرامی به حضور به اولیی به خوف و ترس تر حضور به خوف و ترس تر حضور خود تعالی حتی جارکتن صلاة و رز حرمت لیش بیانه که به صحبت گوداری که بده گوداری کنی پاوره بگه ام خواه بین گل انسان